لسر اگرین رادکرنا ناو پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê mêvanekê min heye dê ji wî bipirsim hêjaya Mustafa Uzçelik. Serokê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê li stûdyoyê mêvanê min e hêjaya Mustafa gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Boçî dadgeha bilinda Tirkiye navê hewa rad kir û radestî dadgeha destûrî kir. Sedem çin. Belê spasiya dikim Kurdistan 24 û cenabê we jî. Dixwazim serastkirinekê bi wê dest pê bikimê esas redkirin tuneyî bi wê mena ku tê gotin redkirin tuneyî me di kongra xwe yî sêyem de ya pakê de berê pak û tedeka tevger li dehê îlonê li Amedê yekîtiya xwe pêk anîn û bi Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ava kirin. Me wek aliyê yasayî me got bo hîn hêsantir bi me di kongra pakê ya sêyemîn de navê pakê guhert me kir Partiya Welat Parêzên Kurdistanê wek qanûnî yasayên Tirkiye ji rê dide ku partiyek di kongreya xwe de kar navê xwe biguhere. Bi wê menê me navê xwe guhert û me şand serdozgeriya bilintiya yargitayê lê eva nêzî sê mehayê yargitay navê me naguhere. Yani navê Partiya Welat Parêzên Kurdistanê naxil lîsta partiyên siyasî. Ji ber wê jî parêzerên Ji ber navê Kurdistan. Na, yani tişkî jî nabêjin. Ji ber niha dawa girtinê derheqê me de heye. Derheqê pakê de berê hatî vekirin. Vay 3-4 salî dawa girtinê heye. Tu îzehat ji me nekirinin û navê me jî neguhertinin. Parêzerên me ji yargitayê gotin ka çima hûn navê me naguherin. Ji me re nivîsek şandin gotin we berê dawa heqê we hatî vekirin û vay we navê xwe guhertî we dîsa hûn bernama we jî wek aberê li dijî qanûna bingehîne li dijî qanûna partiyayê ji ber wê me dawak nûl derheqê we vekiriye mehkema qanûna bingehîn rişandiye em ê benda encama wê bin. Li gor wê em ê ew biryarê ku westandin guhertina navî û tiştê dî em ê bixin sicila we nexne. Baş hûn çavar etken dadgeha destûrî çi biryarekê derheqê wê mijarê bide? Niha ji ber ku doza girtinê berdewam bû me jî parastina xwe kiriye tiştê ku serdozgerê mehkema bilind yargitayê kiriye ne qanûniye. Ew serdozger bi xwe belkî tê zanîn derheqê endamên mehkema bilind jî dawa vekirin. Yani awakî kêfî ye û mafê me yem navê xwe biguherin. Niha mehkema bilind heta çend rojekî gerek wê ew ê ji mer bişîn wê faîlê ji mer bişîne ka serdozger çi dibêje çi dixwaze em ê li wê derê de navê xwe biparêzin Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ve qanûnî heqê me yû kem navê xwe biguherin. Eger wan jî rad kir dadgeha destûr jî rad kir hûn ê çi bikin yani pênga ve dihatî. Niha dawa girtinê berdewamê di dawa girtinê ji mer gotibû navê xwe biguherin me gotibû em naguherin. Em bi tuhaweyî navê xwe naguherin bernama me jî bi bernamek Kurdistanî. Ku navê we nekeve nava lîstê çi? Nekevin nava lîstê em aliyê parêzerên me alî hiqûqî niha li ser xebatê dikin. Helbette mafê me heye ku em bi navê berê jî devam bikin bi navê Partiya Azadiya Kurdistanê çünkü qebûl hatiye qebûl kirin. Ew alternatîf jî ber me lê mafê me ye û em ê ser vî navê xwe nû Partiya Welat Parêzên Kurdistanê partiyek nû ye em ê ser vî navî berdewam bikin. Em bihîne ser rojeva Bakurê Kurdistanê Tirkiye ber bi helbijartinê neşaradariyan ve adara sala dahatî. Di nava Partiyên Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê em behs bikin. Çi tifaqek heye bu helbijartina? Mixabin heta niha di navêna Partiyên Bakurê Kurdistanê tu tifaq û danûstandinek tuneyê. Di salên pêştir di hilbijartinên pêştir hindek danûstandin diyalog çêdibûn lê pişt gava ku helbijartin wexta wê nêz dibû germ dibe zêdetir hinek partî berê xwe didin HDP û li gel wan tifaqa ewa dixwazin bikin. Hûn bû çi berê xwe nadin HDP? Me di sala 2018 de me bi xwe wek 5 partiyên Kurdistanî teklîf ji HDP bir me got wer li ser hindek prensîbên esasî ên meqûl ê Kurda em li hevdû bikin û em beşdarî helbijartinê bibin. HDP îmze jî kir piştî îmze jî kir çend roj derbas bû wek tu nehesiban gotin em serê xwe ew dikin. Vê carê we daxwaz kiriye? Em bi xwe daxwazî ew ê nakin. Em bi xwe wek Partiya Welat Parêzên Kurdistanê dibêjin ji bo belediye gelek mühim in. Şaredariya heta em bikaribin em ê bi dor û berek berfireh ya Kurdî re a Kurdistanî re danûstandinên berfireh bikin. Divê em siyaseteke nû dînin Bakurê Kurdistanê. Ka gelo em ê bajarê xwe
نه به کسین کشدار بی باجه هاتن دم تعیین تیرا دانا ناوی سیاستا نوت کرد ناوا پارتیین کردستانی لباکور بله دم تیر که هگر ام بخوازن ام الفیدری پر راحتی کار ویژن جبو که ام بکارن باجار خو اداره بکن نه شرد هندک جدر و کسال سرما فرض بکن ورن ام پیکاتین وی باجاری ای سیویلن پارتیین سیاسیین همو آلی ای دینی مذهبین امرونین ام پلاتفورم چکنی ام نامزدی خواهم تصویب بکن چند پارتی به هوارانه نه حتی آنها و فکر ام نونو ام برای گشتر پار بکن ام دبیجن سر هم داخوازن اساسی کردا و هم جی کام باجار خود چه خوشتری داره بکن لسر و نرینه ام بخوازم پارتیان دیگر پیوندی دینن بلا کس وقت بره مسئله حل بجارتن اجبو برجواندی شخصی و گروهی بکار نینن حیفه ام جبو ملت خود کارن سر هم داخوازن معقول و جبو شهرداریک مدرن و پیشکتی و مچا و باجار خوب آوای انسانی جی اداره بکن لسر و برنامه ام دکارن گاوه کنو و استراتژی کنو بدن برخوا. اجا اوستچلیک جبو کردان، جبو ترکان، جبو گلم پری پارتیین مزن و بچوک و پوزیسیون و دستالات شهرداریین مزن لباکوری کردستانی و ترکیه گرنگن. چما؟ نها و داوی البته ور کردن هندک شهر باجار مزن کردن دبین باجار مزن یعنی büyük şehir به ترکیه دبیشن دوی اساسی دانینن البته باجار گش مهمن. لی ام بیشن ایروس لجبو ترکیه استانبول آنکره İzmir او باجار نا درکبریا AK Parti و CHP de اوا خود ده پیش و دوی درجی دنگ کرداد بن دنگ بالانسی جبو ویجی گلک گرینگی در دکتر پیش بو باجار کردستان جی همو باجار کردستان به اون گرینگن و دوی ام کرد و جاری دوی هل بشارتنه ده نل سر حساب بچوک و کامه کجا اتفاقی پشکریه لی بکن نکن ام جو برجواندین ملت خو باجار خو ام سیاست نو بدن برخوا حیفه یعنی نهاجی بحثین کرن فلان پارتی و هر فلان پارتی جو بلدیا که هفدیتنا بکن و دوی ام مسئله خصانه ارزان نکن البته مهمه کی پسا کرد ارزان کریه لباکوری کردستان اوه که پرنسیب خو سیاست خو داتینن عالی کی و بش بو بلدیا که بو پارلمانتریا که دچن بر دریا دگرن با آمه غلطی مزن دکن و پرسا کرد ارزان بدیواری سروک پارتی اولاد پارێزên Kurdistanê hêja Mustafa Uzçelî gelek bi xêratî ser çawa. سیاوت کم سرکفتن اتخاذ